a gandé limni, a sin agus go leorelle an saoire linn de mort ag leabhse hocht TG4. Híle bre siú lacúnis. Caltaig? Má luí. Díaltas na hírair, a seach maige. Goli, fog sesteach in an buin cúpla focail bhamlet. Ní híclum caidan art fanart an seo. Come on, Angela. Tak leúra í le plé. Nel furt a bíle plé agan. Ach, tá mé gar fáil amach ce seasan me leat. Ícha má overtime leat, se go grebar túr de leis sír. Nína tá ceiste chuidir ba mís. Hello, Hallie. Go dtí bheith agad? Ó, ní docha hábham, actually. Tá héananas an dochtúí ga grú rafla gon Vince de Paula gon an olag, so tá an timpplatína go náisiúla le go riocht. Bhélim brahart? Cén Hallie, go síos coppla budgeal dú. A bhéad fárálim cén sais. Wel, go tífa coppla budgeal is go bethe. Ó, fach sé sin go díal. Híle iad a bháilú amarbi. Oh, great. Grimína mágad, Angela. All right, slay, Hallie. She wrote right, like, you have to make a slow now, I'm I'm fan no med the town. Will is that kefa will shaka gortiation? Yeah, the clock's a week like a Ní he. Hokr shagol in yanachlet. Ach na khosha machen en skeling chot dit vi enim own kur the ticket han heen. Had you some ticket there or reached? It's come off in as you get. Kif on reach go? Kur kester heen. Any la rock shellums. Gail shaka morait. Peter godo kassen heet khshmek mar dira. Mis so moeite. So go Jack bin chat ho can on the on. Wel ta berta go jan. Go sterks die shichan leis somni mintu. So, hallo Ray Marcel. Ja. How you own agus tam ag mus mé. Session handy, should be you could gemacht the lock here. Hope the rest of the trip goes as well, huh? Oh, that's on the day, Fatty. Gwyle, cech ar an na gasir sú gemacht ro émar a cuine ríist? Oh, no, you're real. Be she intach. Thanks, Jason. Almighty. Cur she intas or him. Rita, I was really glad he came round in the end. Flashkin. Oh, telephone him. Tá brawn ar nar man an fannacht. Oh, no bach. So you had business to run. Tá feeling on why I'm fine job show, huh? Like as if we're turning a corner, Rita. Yeah. Erim should come off in cafe freshen. I'm going back to the bleeding show, huh? This year's for me and you. Le call the day, Fatty. Oh, come let's get on now. That's the end of the mushy stuff. Oh, Broner and Fishin. It's all right. Just on tall if I'm marching the kale in our era. Equally a couple of posts at the howling. Oh, mushe eislish. Cos I hena gol her sida fa kaiki should you na bolog le greina. Be ceart go jigad Jack. I'm not going to grow chance to lie down go jigad to an inn from your own and ticket. It's going to choke for an educate. Yeah, ní bheadh sé féráil sa rón. A ba chum lo. He go she. Scar more lo me. Fair Jesse come mai. So, get your toe. I'm much more like here reached. Well, tá sa mór lamsa. Tá can see. There make it effect. Try to let the leave. Yeah, no. I'm sin netsa. Fanny miss Amalia mas waiat. Thanks. Ach, ní atanis. Ní bheadh sé féráil sa rón. Sin fá me gráile Jack. Bhín tú crack out am an tíach. Nuair a hitin an grúir an tarne, bhín tú grís an áit ceart i gánaí. Chlór, for sure an air is. And will radio agus not? Oh, tí here hunter. Margaret, go leis. Agus tá ceiste seomhan í cheartar as a túirín. Tá neireadh sin léitam faoi short chewing agus nuclear disease I deir sí. Cecha bhfuil man an a bheith cínte go le gáhatóir a chun support go mar jumping pony. Well in is seomhan séir dean an dochtúr ón leat mar freigrana is ceis castí seo
agus tá thuúrim héin ag chulaghá agus veterinary surgeon. Ach go bunasach bechearcamach cuidháid an chrú a gobamach chun deire. Le takeíocht thuirt go na tendons agus le áite ága le sáil ha expansion. Well, sin freigur castar cheiscasta mar dhéara ón dochtúr óón. Agus má tú pucas lum sa chuide bit níor hiic tú focail. Mar sin tá coppla móla beg amsachaid. Le freigur níos díri áil, ifri hían. Cur ceist ar a capal héin. Tá bheith cínte go le túrim héin ag cén canál footwear a hasú fáid. Diabla tar siúla aige. Go there's the runner for here. Maróig mé. Here. Hey, come on. Studio radio. Tá sé mille mo. Get ní feed that. How much you put on? Cuid nó mé, sinna mé. Feel Cuid no me dogin. No, no ní feed then. Bhíon chulaháach lárach a chapel ag sudrach timppla nach chuig Bakers, Mertens nó Sgt. Peppersú. Ach má tá a chapel san níos conscious faí céir de chaan se. Beidir go bar leis Gucci nó Versace bhead. Had you got my AN with the job you're in there? Oh, we're bishing body, or haven't she in there? Aber there's chuck Dirk's chuck basic or Tashi Ray. Is this one? Ah, maar hier onthou zij gaan nou toe ballen. Je wel bij de koepel. I'm good cat at pet. Listen, it's a joke if we will check out. Marshall, hi, it's Mr. Cuddles, and I'm addicted to catnap. Pan dag voeten naar jou prijs houden, zijn waardig. You don't want that, my father. Als je nou hoort, dan is nou hoort het maar alle houden police dag. Geen een patrol moet je kan Butali mes bhear spresta cóise. Mar bhóg. Bacla mar mis a géiste. Docksiders a hastan way must couple yashi. Nu mas yopi. For go mí club. Yeah? Ceá fá? Right, be teag se sir gachtún a bheit trí seachtaí. Parties! Ó trom noch im túir sin? Yeah, chuine mé ar. Hello, Vogli. Hi. Mac bhfuil Padre Stig. Tá é. Oh, great. Tá mé an rafla go Vincent de Paul agus tá súl go dúir sé ar riochtún. Gan áras be me súlih se le ticéad í dún chomá? No, ba bit. Sé le bram sa lábe. Gur magat. Tás nóid a grinds an teach chun. Seolis gus na cabbat agus dasí go bhécha si bhar ar dúis. Waití, súl go mór leis? sé sin go má me is céir fút a Jason bhaint sú leis chomá? Ja, ní man an fannacht. Ok, cí men an sib. Slán? Slán. Man. Gun rud bil le ichháin leis. Bei time to going to just now. Bei time man. Friggin' one-track mind that's Mac. What is that, Tashin? Thoughts? Skint off a sound screen lurk my arm. Dream on. Ja, wel, when was stand on the tape machine? Agus an loigecht is moed ag on. Dan je kunt je grand bustachs na klaar. Was dat kind of entertaining to set? Yeah, well, it's entertaining, all right. Yeah, rin tú dear gamada, I think. Yeah, when you harlo sé ríist. Dúirt seán nach sin na hín sin níos mú script an lábige. Agus mai rín edit is focail amháin, go bhí man sac. Sin censorship. Welcome to the real world, Heshki. Tan tálacht ar sac se hána héine. A Diclish, you done your bill, go like Liam Malaku for the head. Come into leak flat out. Oh, well, go me leis go le. You hear me got to hope indispensable. Well, no, some fee indispensable and a Chevy shot unsurpassable in you. Hila bhfuil is sáirse sa múntear scoile sin na gairí anbhór an na chéine? Ó, tá sí le ceachtaí a bhac. Bhí sí le caiint tuna néad me. An go bhéta sí ceachtaí thuirtamsa amúta? Ní ceachá pósta bheith caiinte a gúis. Ja, rééis leis sé hypocrite. Well, ní cho leabh cosú le a bechsad níist. Tá, chud is smó go cosú lumsa. Well, seachas éitin tá cosú le Jack Hayes. Hasú am nach cána go sin hosa? Jack, ceir tá síl an seán tám seo gaithe? Fu mar réintach i gard an cafe, ja. Rinne mai darman dani de horskas. Saman ní rachal ramachal ar na hí, hello. Ha? Brinne me bringing ted. Ní bheith, grúad. Éiríonn tú wet tám nach néiríonn. Ja, tá mar chosásta go mus mór le céad a réist. Hí an beocha í an gáire, sa? Sfear ma he, an táart. Ja, tá san.
Gam tu gwil dŵla gona Tom Risa. Ní táile mai, Jack. Gam tu gwil dŵla Tom yn o'n. Muisi tá mé cínta nach bhfuil. Tá narid gan ag tá, mortas tá pedi ar am héil. Tas a... Ila go mechtol hen, is oed ni agus pedi mi? A bhhailart ar fáda, Jack. Seo dain chéim gon síl úr tá muid a fléinil. A means to an end mar díartha. Tá muid a gera ar deach chéine cheannacht. Ah, tegin. Agus tá sé go má gwile bhirteach a bhain spáile bhí láhaid, mar ní bheá mai Catherine le caiileob, gus a méid obair tá le díanain sa mílan. Well, tú cínta nach mai bringing téad. Harabé, yeah. Oh, okay. Angela, we'll have to look for me to hold the raid. Puiste bhí a níos é bhar clunne seú. We'll have to look. Bren, you'll have to go for Colorado, because you'll load him at each good off with machine at Howard. Here. Can you make her go cool on to the bar, Nisha? Oh, talk him out. Well. Talk him out, machine. Ní lefa larm. Here. Du tastar vel. Ég er kunna kuljast til með vant með tík. Oh, sorry, what? Sorry. Comach Stan gan the Golden Girls, ar chéile darty Malach. When I